Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership siyokubhekela laphaya kuwona-ke amabhakabhaka i-Orlando Pirates eyingena njengamanje zithi-ke i-Orlando Pirates ifuna uku-eda enye-ke i-new signing kuyona-ke i-goalkeeping department. Kuthiwa-ke i-Orlando Pirates ifuna-ke u-goalkeeper ngokudabuka ezweni-ke lase-Angola laphana-ke u-Edmilson Francisco Gambila njengamanje-ke ugijima kweqembu laphana-ke lase-Portugal laphana-ke ekuthiwa-ke i-GD Portal. Kuthiwa-ke i-contract yakhe iya-expire njengoba-ke kuphela-ke yona inyanga kaJune, engase-ke ebe kwi-free agent kusukela-ke kusasa. Kuthiwa-ke i-Orlando Pirates njengamanje ikhulumisana naye lo goalkeeper oneminyaka nje ewu-23 from laphana-ke e-Angola. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.